Dobar dan i dobrodošli. Ovo je kurs Mala škola Excela. Ovaj deo kursa je pre svega namenjen polaznicima koji su stekli neko osnovno znanje o Excelu. Ukoliko se do sada niste susretali sa Excelom ili imate neko baš minimalno znanje, ja bih vam svakako savjetovao da prvo pogledate moj osnovni kurs koji se nalazi u okviru playliste na mom kanalu pod nazivom Kako naučiti Excel za 30 dana. Pa kada savladate taj osnovni kurs, svakako možete preći i na srednji kurs Excela. U prethodnim lekcijama govorili smo o načinima i uopšte o validaciji podataka. Sećate se, imali smo naše padajuće menije, vidjeli smo decimalni opseg podataka i uopšte validacija podataka u listi je odlična stvar, ali ujedno to nije jedino mesto gde možete koristiti validaciju podataka. Pokazat ću vam kako možete kombinovati validaciju podataka u okviru liste, znači da imate one vaše male padajuće menije sa funkcijama unutar Excela, čime se postiže da funkcije budu više interaktivne i dinamičke. Pre svega, idemo na radni list, list functions, prešli smo tu i sećate se, govorili smo ranije ovde o dsum funkciji, taverage, dcount, te smo imali sumu total sales, odnosno totalne prodaje, na osnovu nekog zadatog kriterijuma. U ovom slučaju, na primjer, imamo rent ili neka druga opcija, možete da birate. Ali što se tiče sekcije kriterijuma, na korisnicima je da znaju koju vrednost treba da ubace i kako da je napišu. Na primjer, ako odemo u ćeliju I5, to je ćelija rent, i na primjer upišemo drugi kriterijum, supplies, primjera radi, ja se izvinjavam, kliknite enter i šta će se desiti? Naša formula se naravno update-ovala, a šta na primjer ako se pogrešno upiše, ako smo upisali umjesto supplies, na primjer jedno slovo izbacili greškom, vidite i sami da nam prijavljaju i ovde grešku i da to nije taj obračun. Znači, sve mora da bude ispravno, ovako, ispravno upisano. Sad, čak i prazno polje, da znate, može negativno da utiče. Evo, recimo, pritisnuli smo space i to je nešto što ovako na prvi pogled nije primetno, ali vidite daje pogrešne rezultate. Zato ćemo i to vratiti onako kako je bilo. Znači, ono što sada želimo jeste da kada neko ode u ćeliju I5, da mu izađe padajući meni sa svim mogućim opcijama. Pre svega, možemo otići na neku malo dalje ćeliju, recimo ćelija N2, i u neću upisat ćemo jednu od ovih opcija. Technical. Nadam se da pišem ispravno. Znači, šta upisujemo? Upisujemo podatke iz kategorije Technical Support. Ok. Ajde, i ispod upisat ćemo copying. Pa recimo isto možemo da upišemo svejedno telefon. Enter. Da, vidite, ovde nam je zadržao formatiranje. To možemo izmeniti ako idemo na Home, zatim idete na Editing sekciju i Clear All. Izvinjam se, Clear Format. Odlično. Telefon, znači samo da nam ostane tekst. Zatim ovde imamo Overhead i ovde Software. Uzeli smo neke od opcija i idemo na ćeliju I5, idemo na Data, Data Validation, u okviru Settings taba, umjesto Any Value, izabrat ćemo List.
A što se tiče izvora, izvor će nam biti rang od 5 ćelija. Kliknemo na OK i pogledajte šta se sada dešava. Ja sam sada dobio padajući meni gde mogu da biram vrednosti koje će dalje update-ovati moju formulu. Pa primjer radi, ako izaberem copying, ovde se automatski menja, overhead, menja se, software, automatski se menja, znači dobili smo jednu dinamičku formulu koja vrlo lagano nama na bukvalno 2 klika prikazuje tačne rezultate, a ujedno smo dobili i validirane podatke jer korisnik nije pogrešio, ne može da pogreši jer smo mu ponudili ono što inače stoji od opcija u okviru kategorije. To bi bilo sve što se tiče današnje lekcije i vidimo se uskoro. Prijatan dan!